радості горич наші приймі, хочам скриниці, правди напиться, Твоей молитвы, чакаем мы. О, Мария, наша Мати, о, Мария, владарка всей земли, хай молитва у нас полымя запалить, своим детям ты надею душу ли. О, Мария, наша Мати, о, Мария, владарка всей земли, хай молитва у нас полымя запалить, своим детям ты надею душу ли. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие, переживаем сераду пасля пятой великодной недели, трываючы великодной радости разом з Найсвятейшей Богородицей, прагнем сёння молиться и узносить наши молитвы до Пана Бога. Святая мша, у якой удзельнічаем, будзе ахвяравана ва ўсіх тых інтэнцыях, якія некалькі хвілін таму назад мы прадстаўлялі на молитве перед образом Маці Божией Ченстаховской. Будем просить Пана Бога у тых інтэнцыях, якія носим у глубине своего сердца, якімі прагнем дзяліцца толькі з Богом. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе наши грахі, каб мы маглі годна удзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молимся. Боже, Ты любишь невинность и праз покаяние, вертаешь ей грешным людям. Просим Тебя, скируй до себе сердце Твоих слугов, вызволенных с темры неверия, и не дай им одысти от светла Твоей правды. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарицу едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги Діїв апостолів. У тыя дні некаторыя з тых, хто прыйшоў з Юдэі, вучылі братоў.
Калі не будзеце абрэзаныя паводле звычаю Майсея, не зможаце быць збаўленымі. Калі распачалася немалая спрэчка і змаганне Паўла і Барнабы з імі, было вырашана, што Павел і Барнаба і некаторыя іншыя з іх пойдуць у гэтай справе да апосталаў і старэйшых у Іерусалем. Яны ж, пасланыя касцёлам, праходзілі праз Фінікію і Самарыю, расказваючы пра навяртанне язычнікаў, і вельмі ўзрадавалі ўсіх братоў. Калі прыйшлі ў Іерусалем, былі прынятыя касцёлам, апосталамі і старэйшымі. Распавалі яны, што Бог учыніў з імі. Тады паўсталі некаторыя з кола фарысеяў, якія паверылі і казалі: «Трэба абразаць язычнікаў і загадаць ім, каб яны захоўвалі закон Маісея». І сабраліся апосталы і старэйшыя, каб вырашыць гэтую справу. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Z radością pójdziem u dom Pana Boga. Z radością pójdziem u dom Pana Boga. Uzradował się, jakali mnie skazali. Pójdziem u dom Pana, woś stajać nasze Janoji, u bramach Twoich Jeruzalem. Z radością pójdziem u dom Pana Boga. Jeruzalem pobudowany jak góra, gdzie się zluczona ładno. Туди заходять поколінні Пана. З радостю пойдем у дом Пана Бога. Каб паводле сведчання Ізраїля прославлять ім'я Пана, там стоять судовые троны, трony domu Dawida. Z radością pójdziem u dom Pana Boga. Alleluja, alleluja, alleluja. Zastawajcie się во mnie, a ja u was, скажа Pan. Kto zostajeться во mnie, to i przynosić bogaty plon. Alleluja. Pan z wami. Z duchom Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus сказал своим учням: «Я сапраўдная виноградная лоза, и Отец мой виноградар. Кожную галинку во мне, якая не приносить плоду, ён адразае, и кожную, якая дае плод, ён ачышчае, каб давала яшчэ больш плодоў. Вы ўжо чыстыя, дзякуючы слову, якое я сказаў вам. Заставайцеся ўва мне, а я ў вас. Як галінка не можа прынесці плоду сама сябе, калі не застанецца ў вінаграднай лазе, так і вы, калі не будзеце ўва мне. Я вінаградная лоза, а вы галіны. Хто застаецца ўва мне, а я ў ім, той прыносіць багаты плён. Бо без мяне нічога не можаце зрабіць. Хто не застаецца ўва мне, будзе выкінуты вон, як галіна, і засохне. І збіраюць іх, кідаюць у агонь, і яна згарае. Калі будзеце ў вас, называемся дзецьмі Божымі, імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое,
Будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи прися збавцы нашего, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его спокоем и едностью, ки живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру Яго. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Радосно Пану гимн спеваем, Аллилуйя, и добрыню Его уславляем, Аллилуйя. Радосно Пану гимн спеваем, Аллилуйя, и добрыню Его уславляем, Аллилуйя. Благословенный Ты, Пане Бог Отцов наших, Аллилуйя. Полный славы и узвышенной навеки вечно, Аллилуйя. Радостно Пану гимн спеваем, Аллилуйя, и добрыню Его уславляем, Аллилуйя. Радостно Пану гимн спеваем, Аллилуйя, и добрыню Его уславляем, Аллилуйя. Благословенное Твое имя, полное святости и славы, Аллилуйя. Похвальное и узвеличенное навеки вечно, Аллилуйя. Радостно Пану гимн спеваем, Аллилуйя, и добрыню Его уславляем, Аллилуйя. Радостно Пану гимн спеваем, Аллилуйя, и добрыню Его уславляем, Аллилуйя. Молимся.
Милосердный Отче, выслухай наши молитвы. Ученика по делу таємниці откупления да помагав нам у житті часовим и привел нас до радости вечной. Праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. І з Духом. І не в Тройці Бог святий, Тобі хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Троица, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молись за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молись за нас. Мати Костела, Мати милосердности, молись за нас. Мати ласки Божией, Мати надеи, молись за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная, молись за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молись за нас. Мати наимилейшая, Мати найцудовнейшая, молись за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молись за нас. Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, молись за нас. Панна хвалыгодная, Панна прославленная, молись за нас. Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, молись за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молись за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молись за нас. Святыня славная побожности, рожа мистичная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молись за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молись за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молись за нас. Оздоровление хворых, притула грешных, молись за нас. Сутешальница засмученных, уст помога християнам, молись за нас. Королева анgelов, королева
патріархаў, маліся за нас. Королева пророкаў, королева апостолаў, маліся за нас. Королева мучанікаў, королева веравызнаўцаў, маліся за нас. Королева паннаў, королева ўсіх святых, маліся за нас. Королева без граху першароднага зачатая, королева ў неба ўзятая, маліся за нас. Королева ружанца святога, королева сем'яў, маліся за нас. Королева супакою, королева Беларусі, маліся за нас. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, даруй нам, Пане. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица, Каб сталіся мы годнымі абяцанняў Христовых. молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от цяперашняга смутку и одарить вечной радостью. Праз Христа Пана нашага. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица. У наших потребах не погарджай моленнем нашим. Ад усялякай злой пригоды, выбаўляй нас заўсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутяшальница наша, Ты заступница наша. Памятаю, Найсвятейшая Панна Мария, что ніколі не здарылася, каб пакінула таго, хто да Цябе ўцякае, Цябе на дапамогу кліча, Тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнёна да Цябе, о Панна над паннамі і маці наша, імкнуся. Да Цябе прыходжу, перад Табою грэшны, плачучы стаю. О маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амен. Гэты величны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы
праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, Даўцу вечнага святла. Амен. Молимся. Пане Боже, дай нам годна праслаўляць укрытага ў найсвяцейшым сакраменце Твайго Сына, які быў завіты за нас, як ягня, каб мы маглі аглядаць Яго ў вечнай хвале, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Хай будзе чэсць і хвала і праслаўленне Езусу, чэсць і падзяка вечна, хай будзе вечна Езусу, чэсць і хвала. Хай будзе чэсць і хвала і праслаўленне Езусу, чэсць і падзяка вечна, хай будзе вечна Езусу, чэсць і хвала. Хай будзе чэсць і хвала і праслаўленне Езусу, чэсць і падзяка вечна, хай будзе вечна Езусу, чэсць і хвала. Вось я пред Табою, зноў малюся, б'ю паклон. Хай гэты дзень будзе Твоим, любов'ю мне свяці. Аве Мария, грація плена, Dominus tecum benedictatum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedictatum. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амен. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні, будзь нам абаронаю супраць спакусаў і пастак злога духа. Пакорна просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а Ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен.
у ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.